Bibison Rongpi Honoris Causa Doctorate degree PhD anong A kelong. Congratulations, Dr. Bibison Rongpi. I request Ramcharan College to come near the stage, and I request Raju Lama, Rahul Kaushal. Thang ni phai ko ra phom kuruar ni Delhi along tido Constitution Club of India I hem along non gi khibom Longmirjeng College a principal Bibison Rongpi Honoris Causa Doctorate degree mate PhD anong A Hessen International University Germany pen kelong pon. Labang so nong ekilong dun ke alang lisi ka piang long tok lang amo mati education na phan ardi ki pipik a jok pensi kilong pusi birtarip dun long. Alang li 2014 aning kan pen cap ang deng kachari osomara tumaphan akit joy pen lo ki than pang chengsi pining 2024 aning kan anta than bon bom lang. Alang li akit joy pen cap ang deng osomara phan lo ki than ning kan sir cap la pen cap an bak dolo. Alang lilo kithan ka cepaduk pi ka jok o samara tun kep ang deng ang thek mate satlang angtar mesen lapen me parpik musi ke ong dung arara tun chini jasemet Chokihola tipu lapen kokan thi arara tun. Penpor pon me Bibison Rongpi ke dantang 2023 aning kan pre achiklo Delhi along Best Young Principal of the Year award mate anong eta kelong tang abang kilo.
artificial intelligence and IoT and